Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Yeah, namuntlha ni ta kanela hi Ben Mayengani na some great news finally. Yeah, so ku na event leyi a yi ri kona a Old Peter Mokaba Stadium. I think la Ben Mayengani a ri kona na yena laha a ri karhi a performa. So swi ni hlamarisa nyana ka short clip leyi ni nga yi vona ka Facebook. Ni mi fakela yona ni ta tlhela ni continue ni vulavula. Yeah, as you've seen, swi tikomba ku hayi Ben Mayengani a yi na vacini finally. Yo, i khale vanhu va kha va complain hi swona, including mina ni swi raising, yi kona video already. And ka tin'wana performance ta yena ni va ni kha ni vula ni ku the performance is boring, a kumbe vacini. So at least is trying. Hi va lava vacini swi komba ku a na vacini va xigubu. So ni nga vula ku i mhaka ya kahle swinene, swi kahle nkarhi wun'wana. Hi swi rhobota loko munhu a kha endla swa kahle. Se hi swona sweswo mina I have to say ku I'm impressed by that. Hi ku tsaka ra mina ka mina yi ngo continue president yi va yi na vacini, yi ta yi kha yi zama ku ya mahlweni yi kuma vacini vona ku swi nga saseka. So mina ni nga tlhela ni yi advise ku in terms of swa vacini, swilo leswi yi fike yi swi endlisa swona i ku loko yi ya ka ti-big events yi fike yi vula ku yi na vacini, and vacini lava na vona va na pay ya vona ku negotiate-iwa. I think swi nga va kahle swi saseka. Like the likes of Mr. Post na Prince Rangani, swona performance ta vona ta saseka njhani ku va na vacini swa saseka. Like it's interesting ku va hi va invite mavo. So loko a mi nga ze mi subscribe na ku vona mi tika subscribe. Munhu